Anyalaki din! Awan nga rod itan, kimapsot mo ti biyahe ti Jeep. Un nga rod tata, sana kasi di awan pa iti COVID at napigsalat ta. Damag ko nga, nagikat kan ni Boss Duna kas driver iti Jeep da. Un tata, iti pa'y na minsan nalawas Nagkapsot nga min tata, basik ti mapaspas sa daak. Iso nga, nagikata ko na. Sa bagay mo kidi padasam ti mangsapol iti sabalya panggedam. Aywan tata, kasapulan tayo amangged iti medyo dakdakkel. Tanay, nguminyi na dagiti magatgatang. Dumakdakkel dagiti ubeng. Dumakdakkel mo't ti gastos. Wen nga raw, no saan nagnegosyo ka kiday? No adda mabalin mo pagpuunan, hapay kidin ngay. Mayak mo't lang tag negosyo, bursyaw. Boss mo ti bagay. Awan ti mangibabaon kin ka. Pampanunutek bakit? Anya nga tanong gumahatang ta iti video okay. Video okay? Ano am ti video okay? Aguyong kansa. Ni bakit mo aguuyong ay bagbagaw. At mabalin mo ta pagkwartaan na yan. Ha? Tunggal adda okasyon, mabalin nga ipahire iti tattao. Isuka pa di hire na Ay katadakan ka At dalakat igatang mo abukod mo akwarta. Di sige. Un bakit? Planwak pa yan ang bag, tapno all goods. All goods ka dyan. Oh, apay nga min ay akasla awan ti palagtalag mo kanya asawa. Ay nabursyo, to see is to believe kunak manan. Ha? Amok nga min akaadwan nga aramidom kat palpak. No saan apalpak ti inaramid mo? Sika ti palpak. Anya lakit din, aya. Oh, mare, si kamot gayam. Uwan ko, mare. Anya ngay day ta imot mo ang nakakarga iti paper bag. Iso nga imayak, taumay ko kumaitad kan na ti blouse aginatang ko. Ha? Nakaskas daaw man nga ikanak iti blouse kat saan ko pa'y mat a birthday? Si kakit dimat, apay masapul aja ag birthday laang ti may kan iti blouse. Sa bagay mat kat di Napanak namin ija ili idi kalman. Gimatangak iti blouse ko. Day ti may ay na, saan mo't nga umanay kanyak? Anya? Nalagip ko, asika ti pakaanayan na. Oh, ado apag iso a kulay red. Amok a favorite color mo ti red cut. Ay na, agyaman ak unay kumare. Magustuak day to'y inted mo a blouse. Awan anyaman na kumare. Anya lakit din ay. Kasala early gift ko matanakan ka. Amo matan, umadanin ti Pasko. Ala, noon ti aramidom itangal daw. Pangasim bakit? Dalusam di bakanti asileg. Ha? Tapay? I-deliver da ngamin ti video o kita. Ha? Dalusam, tapno saan mo't anak kababaing kadagiti mangyag. Wan, boss amo, mga anak laeng, agpalpaak, kalpasan na, ag Facebookak biit sak agdalos. Anya? No addarirem, si kanti mapan agdalos. Una yun tigas tang aramid mo. Mala, ingka mga na, tapno makadalos ka adago, sinton madamdama. Wow, nagadumot tunday ti anak ti asom kumare. Aywan kumare. Saan basta-basta dagita nga asok? Taad dati lahi na dagita. Agasi man day to limang anak na. Nagadungarod kumare. Naimbag laki din ta kabaulan namot apasuswan amin ida. Naimbag man, baring ano dumakil da amin, tapno mabalin mo mati mangila ko. Ay wala. Kunak nga rod pagbayad ko iti hair ti video okay day tamaysa. No adati mahayran Ha? Ay wan kaya man niya. Umadanin ti kasangan ni Richard nga anak mo. Wan kumare. Ikan, agpapahirmat ni Bursyo iti video okay. Ha? Aya? Wan kumare,
Saan nga agmanmaneho iti jeep? Iso nga agpapahirlatan iti video okay. Kasta ay ha? Taisuman nga rod ti kasaritak no masabat ko. Nasaya ata na granata pare. Apay kumare, Damag kong agpapakair ka kano iti video okay. Saan ka di? ayun kumare. Apay, masapol mo. Wan ko ma. Kasakay nga minti inauna nga anak ko intun umay asabado. Kastaya. Ay kauwan na. Awam mo't tinagpariseb apang Sabado. Nasaya at no kasta. Wan gayam. Manungay ti hire ti video okay tan. Sang ribu lang kumare. 1.5 pa'y kumaano si ka. Si kakit di mo. Amang nga numabalin nga okan tulatan ti pagbayad ko. Ha? Anya? Ay kauwan na. Kay kaya't kumarin Nagganasin ngayon wasta. O sige pare. Okan tulatan ti pagbayad ko. Aniya? Kasta ti imbagakan ka di ansyang? Una na. Ay na. Kasta unay aragsak ko. Hindi ko na nga uken tulatan ti pagbayad na. Aniya? Ay, nagloko mo ni ansyang. Amuyo mo na. Nabayag abalo na siyang. So siguro anak ko na tikas dyan. Oho, kahit pag-aayat mo mo't ay salbag ka. Una na. Sakpay mo ti kunayo. Ay uray man inal daw ahayran niya siyang ti video okay may. No uken to ti pagbayad na. Ay, nagkanasan George. Anya laki din aya. Aniya? Jak laki din nagbabaway. Ang nagnegosyo iti video okay na. Ha? Apay nga awan tinaibagbagan ni Bursyo kanyak may papan iti dayta. Ha? Ha? Ti awanan bain a babae? Kundi padawat pa'y mat kanyak iti blouse idi na minsan alawas? Tagayam, adadakas apanggap na iti asawa. Aniya? Anya kataukan tulatan ti pagbayad na iti hire ti video okay. Payman daya babae? Ay na, agsabat kami lang. Talaga pasubsubak kantong paak iti kastonay. Ha? Nagsakit tinakam ko iti dayta na damag ko. Uray la imuli aming ti darak iti ulo. Kaya't mo asawan. Adasa ka da, iso anak ka uli da. Na, ay sa anak amaki ang angaw, nana. Amangan no kayat yu ti may ramraman iti pungtat ko. Jok onle, si kakit di mo't. Naglaing ka nga gungat. Pagkatawaan ka lang mo't anya lakit din, ayah. Api nga taadyak maranranaan ni Ansyang. Ha? Apay na siyang kumare. Adda nga minadagsan a basol na kanyak. Ha? Siguro, amo na nga da basol na. Iso asaan arumrum marti animal nga awanan bain. Balo adi na amo ti tangtang abon na. Oh, nakakaskas tao man na ita kumare. Apay nga men, anya saan nyo nagkinawatan? At mayat kayo mo, iti napalpalabas ng aldaw. Inikan na ka pa iti kabarbaro ang blouse mo. Ay, saan nga umdas dayjay? Tapno saan ko asidiran iti basol na kanyak? What? Unay madayta na pungtut mo, kumare. Kas kalalyon, nakaungungat ka. Arig mula ni Typhoon Leon, super! Hay, ibagam tuman kini Ansyang numasabat mo. Ibagam ngagsaga na kanyak, gapu iti atraso na. Yes, madam! Awanan kay tibayin ako, mare! Anay ko, apay nga atinong palak maglatang. Animal ka! Awanan kay tibayin! Kunam siguro no saan adi manon
awan kanyak di imbagam iti asawa ka? Anya ka din day nga ibagbagam si ka Brenda. Awan mati amok abasol ko kini pare ah. Anya nga awan? Di ka man aging diding awan amom, salbag ka. Anya? Ay, jak nga awatan ti ibagbagam. Gapo tabalo ka. Kastanter aramidam. Ha? Mangsapul ka iti baro. Saan akas kinibursyo asi aasawa? Anya? Imbagam kano iti asawak ahayram ti video okay na. Samo imbaga nga uken tulatan ti pagbayad mo. Ha? Anyat kayat mo asawan? Agbibisen ti asawak iti kwa? Anya ka din day nga ibagbagam. Ay, salbag kiti day nga asawang. Awatin na ko mga umuna sa agsaw iti kasta. Ha? Tikunak, ukan mare, ukan nga anak ti aso, maawatam. Anya? Ay, ti awanan ba in a Brenda? Ay na, tinungpanakit din iti kaadwan ti tattao. Saludsudan ka man. Anya nga min ti basol mo kinkwana niya. Takas taon na yung pungtot na ken ka. Tikunak kinilakay na. No hayrak ti video okay da. Ukan ti pagbayad ko, anak ti asok. Ngum sa bali matgayam ti nagawatan na. Anya? Salbag dayjay a Brenda. Idarum ko dayjay, gapo iti panangtong panakanyak iti kaadwan ti tattao. Ay, wala. At dati mabalin mong ikahaso kontra kinkwana. Di nakman la dinamag nga umuna, sakbay nga agungot-ungot akas jay. Ay, una yan, day na babae. Ay, masabat ko lang ni Bursyo, talaga amakangag dayjay kanyak. May samot asab-sabali ti mangmangag na. Naglawag nga ukan ti imbagak. Sabali gayam tinapan iti panunot na. Iso akas taunay agura ni Brenda kanyak. Nyalakit din aya. Si Kamat Bursyo. Awatem nga nga umuna ti bagbaga ti tao ken ka Ha? Uken nga anak ti aso ti bagbaga na ken ka pagbayad na iti hire ti video okay. Sa bali mo tinagaw awatam. Sa bala talaga ti taray na rita panunom mo. Anya? Ay na, kasta una pungtot ni ansyang gapu iti panangibabain ni bakit mo ken kuana iti kaduan ti tattao. Kasta ka di? Nakunanan siyang ngay darum na kano ni bakit mo. O niya nga ita, gapu nga minday tay taramid mo. Anya? Ay, nusyak ti sika. Inkagkid daw iti pasensya kin ansyang tane. Nagsakita talaga tinakam nakin ni bakit mo. Kaso taya, ngala. Sana bali, tayo nak makisarita kin kuana. Inak man nagpakaasi asaanin nga agdarom. Aklo naklata na basol ko. Apay asan mo nga imbagbaga kanyak akas jay gayam ti imbaga ni ansyang kan ka, si Kabursyo? Ha? Sa bali pa'y atao ti nakaibaga kanyak. Ay, pasensyakan ba kag? Panagkunak kat siyak tinagbidot. Ha? Sa baligayam tinangawatak itimbaga na kanya bakag. Anya? Ti kuna nagayam. Uken nga anak ti aso ti pagbayad na iti hire ti video okay no bilang laeng. Anya? Kasta timbaga nagayam kan ka? Uwan bakag. Kinapuno na, mababainak itakinaan siyang. Nang runak at tinungpam ka no iya kaadluan ti tattao. Mababainak ka talagan. Jak amunan niya trupak nga iparangkukin kwanan wag sabat kami bakag. Nasaya at man ta nagranata ita. Sika, Bursyo, pari Bursyo. Mare, Amangan no saan ka nga aware iti inaramid di bakit mo kanyak? Tinong panak matlatan, imbabain nak iti kaadwan ti tattao. Pasensya ka kuman, kumare. Aklo nag-asyak tinagbidot. Sobramot day tanapan nakaawat mo. Ti kunakmat kan ka. Kat
Kat anak ti aso ti pagbayad ko kan ka iti hire ti video okem. Ngam gayam, sa bali tinapan mo imbagbaga iti tattao. Aging ka anak kadanon kinibakat mo. Kas iti na ko nakitay. Pasensya ka kuman, Mare. Sa bali ngamin tinagawatak. Iso ngamin day tati kanain mo apang panunutan. Iso asabali mo ti maawatam no dati maibagbaga salbag ka. Mare, Ibagam kinibakat mo tagsagana. Idarum ko talaga dayjay a babae. Saan pa nga agdamag nga umuna agtong pamutlatan? Anya lakit din aya. alakit din, Brenda. Inkay jayan ang siyang. Ha? Inkagkid daw iti pasensya. Amom ngamin, no saan mo aramidan dayta, kat ituloy na talaga ti plano na nga agidarom. Ay na, nakababain ka. Kat saan lang nga si ka, nangro na itasawam. Da kayong agasawa ti nakababain. Nakuna na ngamin kanyak idinaminsan nga aldaw, amapan iji barangay hall ita. Iso ano ti mo kaya ti may babain, in ka ni balay da, in ka nagpakawan. Wen kumare, uray kas na unay abain ko kenkwana, iturturad ko timapan. Ala, in kan kumare. Oh, itaman pa nga imay ka dito'y balay si ka, Brenda. Pangaasim ko mamare, tagkapyata moten Anya? Pakawanin na ko ma, gapo iti panang tungpakken ka iti kaadwan ti tattaong. Ay saan? Kukwam laang day ta pasensyam. Tapno amang manya. Nagalas at talaga ti ugalim. Nagdamag ka kumamot nga umuna kanyak. Sakbay ka amang tungpa. Mare, Pagan anok ngay kumanila kay muno bilang laang. Kaslama itong so tirupa na ay na! alawanin mare, uray anya pa'y tibagam kontrakin nila kay ko, kan kastamatan kanyak, aklunan milatta, ngamsapay la kuma, tarumwarti konsensyam, pangasim ko mare, tasaan mo nga ituloy ti panggap mo amang idarum kanyak. Ita, tanagpinnakawan kami kini ansyang. Pangaasim kumamat, tainton sumaruno, ket awatem ngamin nga umuna ti ibagbaga dagiti tattao ken ka. Bakit? Ha? Ken gayam nga aso ti bagbagana, ngem sa balimot tinagaw awatam. Anya nga ita, gapu iti ugalim asaan a makaaw-awat, dandanitan na idarom, no sa anak pa'y anapan nagkidaw iti pamakawan kini ansyang. Iso apang nga asim bursyo. Sapay la kumata dayto yun ti maudi adandanita maikaso. Gapulaang iti di mo pan nakaawa. Un bakit? Saan na maulit? Promise. Nasaya at nukas na. Takdram ting karim kanyak, ha? Un bakit? Anya lagi din aya. Amumot sa anak amarigata nagbalbalin. No adto ti kayat ko baliwan. Ay kat nasaya at ano kas na? Saan mo laang nga ibagbaga? Aramidem, salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.